All right, my people, mwese muherereye inshuti zacu abakunzi ba Kivu Connect, turabasuhuje mwese. Ubundi turizera ko mumeze neza mwese aho muherereye, mwebwe ndetse n'abanyu mwese Imana ikomeje kubarinda. Uyu munsi twagarutse, murabona noneho ko atari nyine kuri kamera, ndi kumwe n'umushitsi nubwo ari umusangwa. Hanyuma rero kubera ko dukorana niwe uburi nyuma ya kamera cyane, nk'igihe nakoze ikiganiro mu mbona kuri kamera. Hanyuma uyu munsi hari ikiganiro twateguye, ni content shashi hari, yateguye amafoto y'aba celebrities cyangwa abantu bazwi muri societe yacu, haba mu Rwanda, muri Congo, kuko twebwe murabizi ni Kivu Connect, we connect people, we connecting abantu batandukanye, ari aba star, ari aba muri gospel, ari n'ibindi bisanzwe, dukora ku bintu bitandukanye. So uyu munsi mbere yuko dutangira, kubera yuko aribwo benshi bakimubona, wavuga amazina yawe ukibwira abantu, hanyuma tugatangira ugahita gufata ikiganiro kuko ni wowe uri bumbase. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Nitwa Tamu. Ndi umudamu w'umupapa muri kubona aha. Moto. Yego, turabiyegereje buri muntu wese, mwisange kabisa. Twebwe dutuye mu Bubiligi. Niho turi ubu ngubu, niho twicaye. Niyo mpamvu bakubisemo icyo Gifaransa. Igifaransa twatangiye kukiga cyane. Okay. Gahoro. Ubwo rero twihuse cyane. Ngiye kumwereka amafoto. Mbere yuko unereka, abantu bose twabasuhuje. Bose buriya numva twavuze muri rusange, duhere hano kwanza mu Bubiligi, wari uhavuze mpita nibuka. Reka dusuhuza abantu bo mu Bubiligi badukurikira, bose abumva ururimi tuvuga, bari abarundi, abanyamurenge, abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rwacu. Tubahaye ikaze mu kiganiro, abari mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, guhera mu Minembwe ugahuruka mu Rurambo, i Bugande twahavuze, Kenya, ukambuka amazi magari ukagera muri za Amerika, mu ma states atandukanye, Canada, Australia n'ahandi hose. Aho hantu hari abantu batwandikira, baduha courage kubera ko cyane ni gitangira kandi imirakura. Ubwo abantu tuvuze aho ngaho bakoze benshi subscribe, abandi bakomeza kutwandikira. Mwese turabasuhuje cyane, turabashimira kuba mukomeje kudushiramo morale kandi mukomeje no gukora subscribe. So nubundi mukomeze, gahunda ni kumwe mutwangira. Okay, ngaho. Yego. Ese hari abavuga runo rurimi baba nko muri Burkina Faso? Barashobora kuba baragiyeyo gupagasa. Abantu benshi abari muri Burkina Faso, abari muri Sudani, Sudani niho naringiye kuvuga. Sudani hariho abantu benshi bacu bagiye gushakira ubuzima. Abari muri Mali. Ahubwo Sudani reka nabo tubasuhuze. Abari Sudani, Juba, mwese n'ahandi mu nkengero turabasuhuje. Yego, abumva ururimi bose aho bari ku isi yose turabasuhuje kandi enjoying ikiganiro. It's for fun, ni uguseka, ni ukwishima. Ibyishimo birahenze muri iki gihe. It's fun kubera yuko wowe uko watekereza umuntu, sibyo? Uko watekereza umucelebrity, umuntu ashobora kumva bisekeje. Kubera ko ibitekerezo bye n'ibyawe bitandukanye. Tugende mu kiganiro. Okay. For the first person tugiye gutangirira uyu munsi, ntabwo turi bujye ku bantu benshi, turatangira kuba pasiteri dukunda, twishimira kandi twubaha. Nibo turi buganireho uyu munsi. Uyu muntu uramuzi? Urambwira izina rye, umbwire aho ashumbye n'igihugu n'ibintu bibiri wamuvugaho cyangwa se umuziho cyangwa se wamwigiyeho. Okay, uyu uneretse ni Professor Dr. Bishop Masengo Fidel. Noneho akaba
ari umupasiteri umushumba mukuru wa Foursquare Gospel Church mu Rwanda Kimironko. Aho ngaho sinohayoberwa kubera ko niho nasengeye mbere yo kuza hano urumva. He is my pastor. Ikindi kintu urumva navuze church navuze igihugu. Ibintu rero muziho cyambere cyangwa wamwigiyeho. Namwigiyeho. Kumwigiraho ni ibintu byinshi urumva hariho icyambere ni ari humble. Umuntu ucishije make kuri calibre yiwe urebye ku rwego rw'amashuri ye level yiwe afite n'ukuntu yakira abantu bose mukaganira ni ikintu cyiza. Ico ni ikintu cyo kwigiraho. Ikindi cya kabiri ni leadership yiwe. Uburyo organiza church, uburyo department zose usanga kabisa ziri ku murongo kuko ngewe nahoze muri Joyous Melody korali ya Foursquare usanga ibintu biri ku murongo. Department y'abajene imeze neza, abamama, abana, mu Sunday school ugasanga leadership kabisa imeze neza cyane. Ibyo si bibiri. Ibi ni bibiri. Ahubwo ikintu nashakaga akongeraho ako ngako ntabwo nzi ko Pastor Masengo ari umuhanuzi. Ni umuhanuzi ahubwo icyo nicyo narinde reka ahubwo ncongereho. Ni umuhanuzi twebwe urumva yaduhanuriye ibintu bibiri. Yaduhanuriye urumva dutwita umwana wa mbere atubwira ntabwo tubivuga kamene ariko yaramuduhanuriye umwana wacu wa mbere hanyuma n'urugendo rwo kuza hano mu Bubiligi hari uko yabivuzeho mbere yuko tuza. So urumva rero nikiyo aragifite ntabwo abyibuka ariko twebwe turabizirikana. Wenda nabona iyi video azabyibuka ko icyo kintu cyabaye. Yego uyu ni Pastor Canon cyangwa Revera Antoine Rutayisire. Ni umushumba ni retired, yabaye retired pastor. Ni ukuvuga ngo yagiye mu zabukuru wo mu itorero rya Anglican mu Rwanda. Yabaga yakoreraga hari hafi mu Giporoso. Ikintu cya mbere kigiye gusa ni cya mbere cha Bishop Masengo. Nubwo iwe atabaye umushumba wanje ariko kabisa ikintu abantu benshi bamuziho ni ikintu cyo kubahamba kinagaragara no mu bikorwa. Usanga nka ma YouTube menshi mu Rwanda ayaha ibiganiro ataritaye ngo ba subscribers atitaye iki bakaganira. Yaba ari umujene bakaganira kuri level ye, yaba ari umuntu mukuru bakaganira. Ugasanga ni umuntu kabisa umeze neza pe. Kuko ndabyibuka twiga muri Kepler i Kigali yazaga muri Kepler Christian Community. Numva wari umuryango w'abanyeshuri baza b'abanyeshuri afite wari umuryango w'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Kepler. Twaramutumiraga akaza kubwiriza ahantu nyine usanga ari abanyeshuri. So akerekana rwose imilite ugasanga n'umuntu uri hamwe. Icya kabiri nuko ari umuntu wasomye wize uvuga ijambo azi akarivuga neza rwose akarimanuka ukumva ni umuntu. Hari abantu benshi nyine ntabwo ari ikosa ryabo kubera background z'abantu ziratandukanye ariko hakaba abantu babwiriza nyine ukumva barabwirije mwe bakaba banafite n'umwuka ariko ijambo knowledge y'ijambo batayifite. Ariko uyu mugabo ari mu bagabo bigisha neza bakigisha ibintu bazi kuko babonye akanya. Okay, next. Uyu ni Pastor Ben. Benshi bazahita bashiraho na chance. Ni Pastor Ben. Pastor Ben ni umwe mu bapasiteri bo muri Foursquare Gospel Church Kimironko. Pastor Bishop Masengo mubereye umushumba nawe hari barakorana. Hanyuma ikintu muziho Ben ni umwana mwiza. Urumva n'umupasiteri ukiri muto ariko ubona kabisa afite indangagaciro z'abapasiteri bakuru. Ubona yitonda nkuko twabanye muri korali. Urumva ni umuntu abashije kumenya twakoranye. Ni umuntu kabisa uri hamwe. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ni umuhanga mu kwandika no mu gucuranga. Yaba ari gitari yaba ari piano. Yandika indirimbo nziza ikiri raw akiyizana mukija kuyumva.
kabisa. Hari umunsi umwe reka ngavuge Foursquare yarimo celebrating yarimo itaha church, iriya church yuzuje twari tukiri mu Rwanda. Yahimbye indirimbo nyine ahimbira urusengero, arayizana icyo gihe indirimbo turayiga ndayitegera, ubwo nibwo navivuye. Wayi navivuye bamuhaye, urumva cyari igihe gito, ariko ndebe indirimbo tuzaniye, ndavuga ati kabisa Ben, yari gospel song. Ni gospel song yo gutaha urusengero, ruriya rusengero nyine rwa Foursquare Kimironko. So I was really nyine kind of amazed n'ubuhanga buri muri iyo ndirimbo. Kuri mu mwanya mutoya twari dutangiye gutegura nyine icyo giterane. So icyo ni kimwe, urumva icya mbere nakivuze, icya kabiri ni icyo ngicyo, kandi akaba ari umuhanga wo gucuranga. Ejo bundi mu kiganiro hari ubwo yavuze ibisirimba bimwe yacuranze kera abantu batari bazi, birimo ngo bya Ngombe. We twabaye muri Kongo, twebwe twabaye muri Kongo, Ngombe w'Imana ni igisirimba cyari kizwi. Umva ni pastor uri talented. Wow, this is Dr. Pastor Nathan. Nathan ni umwe kandi uyu munsi twibanze muri Foursquare. Pastor Nathan ni umwe mu bashumba bo muri Foursquare Gospel Church mu Rwanda Kimironko. Icyambere muvugaho ni umuntu uri pose, umunyabwenge uri pose, ari humble, ari calm, aganira neza, agira amakonseye. Umuntu Pastor Nathan atarahostinga we na Theo, ariko nkatwe yagiye duhostinga mbere y'ubukwe, kuko by the way uyu nawe wadushingiye. So afite wisdom yarayidusharinze mbere y'uko adukora ubukwe, n'ibintu byinshi yatubwiye nyine ku bijyanye n'umuryango n'urugo ndetse na development muri rusange, agenda duha n'ingero. Ni umupasiteri kabisa mwiza. Icya kabiri ari mu bapasiteri bize, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ibya church. Ni umwarimu muri za kaminuza, urumva bihuriyeho benshi, n'aba Professor Masengo na Professor na Dr. Canon, urumva n'abantu bize bigisha mu makaminuza. Uyu nawe ni umugabo umwe mu bize wigisha no muri kaminuza. Icyo kintu cyo kugira inama urakibuka icyo kintu? Umuntu wese ukeneye inama, yaba uri umukristo muri Foursquare cyangwa ahandi, he is the right person. Okay. Uyu nguyu bamwita Dr. Paul Gitwaza. Gitwaza ni umwe mu nkingi, nibyo nari kuvuga, ni umwe mu nkingi za gospel muri kariya karere kacu k'ibiyaga bigari. Ubwo ni za u Rwanda, Kongo, Uganda, Burundi, ibyo bihugu byose. Akaba ari umuyobozi mukuru wa Zion Temple. Ikintu navuga cya mbere ni umuhanga w'ijambo ry'Imana kweri. Yararyize, ararifite, yaraririye. Iyo arivuga wumva kabisa ibintu bikomeye abizi. Icya kabiri iryo rijana no kwizera, nza numva agira kwizera kwinshi, n'ibyo hanuye mu kwizera kwe biba ari ibintu bikakaye abantu bagashaka gushidikanya, ariko finalema bigasohora. Ni umugabo kabisa ufite iyerekwa, afite iyerekwa riherekejwe no kwizera kwinshi. Urakoze cyane. Who is uyu ni Reverend Kado Gisa. Ni umwe n'ubundi mu bashumba bo muri Foursquare Gospel Church Kimironko. So ikintu cya mbere muvugaho, ari hambo. Urumva abapasiteri benshi iyo karagiteri barayihuje. Icya kabiri akaba umunyagitaramo, ni umuyumbi. Ni umuyumbi, igisirimba. Urumva background yiwe kuba muzi, igisirimba nicyo cyamuzamuye.
none ikindi abantu wenda kuba badashobora kuba barabanye nawe, ni umuntu ukundwa n'abantu bw'igikundiro. Abantu benshi bakunda Pastor Kado, haba ari mu Rwanda, ahakorera, haba ari mu mahanga, hari iwacu twese. Sinzi umuntu ushobora kuvuga ngo Pastor Kado ngo yagize gutya ngo hari ikosa. Ni umuntu abantu bishimira, bakunda, n'igitaramo yayoboye usanga kabisa harimo amavuta. The next person. Okay. Uyu ni Apostle Sostene Serukiza. Pastor Sostene Serukiza ni umwe mu bashumba ba Gerizo des Âmes. Yahoze akorera i Burundi, yimukira mu Rwanda, banza urusengero rwe ruba Nyamata. Icyambere ni umuvugabutumwa mwiza pe, usize amavuta. Icya kabiri ni umuririmbyi, ni umuhanga. Tuzi indirimbo nyinshi, sinzi ko uziziga. Twebwe twavukiye tunakurira muri Kongo, kaseti ziwe zatugezeho n'indirimbo nyinshi cyane z'igisirimba, nyine z'ikiyumbe ziza rwose. Twarazicuranze, twarazirimbye, ariko ubona ari ibikuririmba, ari ibintu hari nka 2000 na kangahe, ingoma za 2000 wenda 2003 4 5 none kugeza 2010 Uvira narazitegerana, niga Uvira narazitegerana kaseti ziyo. Noneho ubona kuririmba byari ibintu biri mu maraso, ari impano Imana yamupokesha. Ariko ihita ikomereza no mu bana be. Afite abana biwe, afite abana b'abakobwa bazi kuririmba rwose, baririmba ukavuga ati kabisa Mungu apewe sifa. Okay, the next part. Uwo ni Pastor Reverend Ndamayize Matayo. Urusengero rwiwe ashumbye ruri Bugande. Nimba ari cyonze nuko harimo akantu ka fire na holy gun. Batwandikire kuri comment. Sinibuka neza bashobora kuba bazi urusengero rwa Pastor Ndamayize batubwira, ariko ni Bugande niho akorera. Ariko akunze kuza mu mavugabutumwa cyane mu Rwanda. Ikintu cya mbere, iwe ni umuntu uterura, ni nka engine. Iyo ageze mu gitaramo ni hwa, mwaba mufite ubunebwe mugapfa kumubona, kiza cyangwa kibaduka. Bivuze ngo afite amavuta kweli. Noneho hakaza kuba ikindi, umuririmbyi wo ku rwego rwo hejuru, abwiriza akubitamo amakorasi, bahita mu Giswahili ngo kusisimua watu, kubabyutsa, akamena amavuta agakwira. Donc iyo ni impano yiwe yihariye. Hari n'ukuntu abwiriza asetsa abantu, bagaseka bakumva ijambo, sinzi ko hari uzusinzira habwiriza. Icyo ni cyo kabiri. Okay, thank you. Who's the next person? Uyu nguyu bamwita Apostle Nteziryayo. Urusengero ashumbye abereye Apotre ruba muri Kenya. Sinzi izina rya naryibagiwe. Muri comment mutubwire abakristo bahasengera. Yes. Hanyuma akaba icyambere ari umugabo ugira impano yo kwerekwa. Hari ibintu byinshi yagiye hanurira, tuvuge nka Kongo, igihugu cyacu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni umupasiteri cyangwa umu apotre, ubona ufite navuga autorité. Mbese ni umuntu uzi ubona autorité, nshaka kuvuga ashaka ko ikanisa ritandukana n'ibintu by'umuco. Agashaka ngo ikanisa rikora ibyabyo, sirtu nka biriya byo gufomora n'ibyo bintu abantu bagiye bavuga ku rugero. Agashaka ngo bitandukane, habaho limite hagati y'ikanisa n'umuco ukuntu. Urumva rero ni umupasiteri cyangwa umu apotre ugira ikiyo cya mbere. Iyo ni impano afite. Icyo kindi nicyo cya kabiri narimbize. The last person.
uwo niwe wa nyuma uyu bamwita Revera Mudaherana. Icya mbere ni umuvugabutumwa international uvugisha ukuri aza yamabaga aba ari abakobwa teme y'abakobwa n'abahungu y'ubundi nibavuze ngo bazaza batiza abahungu bigira nabi abakobwa muzaza mubatiza kubera nyine yarimo yigisha teme atanga nyine conseil. Ikindi arakunzwe afite amavuta kuko ahantu bamushize kuri afishe usanga huzuye abantu ari benshi, so bishatse kuvuga ngo abantu bakunda ubutumwa bwe. Yego. Sawa, urakoze cyane. Uyu niwe muntu wa nyuma twari dufite kuganira. Urakoze. Okay. Bamwe wabamenye abandi turabimenya nuko benshi nuko wenda ntabanye nabo cyangwa ntasenga iwabo, ariko mutubwire muri comment aho nagiye aho ntamenye kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Rero impamvu nazanye kino kiganiro ni ukugira ngo uyu umuntu twavuze hano nawe ufite uko umutekereza, none ahangaha turagaruka twebwe private cyangwa wowe uri kutureba, ese ni icyo abantu bakuze. Donc ni nka feedback yari kind of feedback and positive feedback kubera yuko n'abantu bagize achievements nyinshi tugomba kureberaho, by the way bakavugiro abari muri kariyeri imwe. So kandi n'inkingi za mwamba nyine urumva muri kariyeri ya ya gospel. Kandi nawe ubwo uri kutureba wirebe uvuge ngo se ni ibihe bintu bitatu byiza bandeberaho bashobora kumvugaho byiza. Ntabwo ari ukuvuga just no mafoto, ntabwo ari ngombwa ngo bibe byiza, bishobora no kuba bibi ariko ukayimprove ari bibi ukayimprove. Yego. Okay, this is the feedback. Ikiganiro nakagaruka. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, musubscribing, musharinge, mushireho na za comments icyo twakwimprovinga. Murakoze cyane, mukomeze mudukurikirane, tuzabagezaho ibiganiro byiza. Ciao. Amen. Bye.